Eblisib li apostol Pablo, no coexpochis yu aminkile kapabal rikindi Cristo. Salihu Colosenses ut Filipenses no kotzolok chirish li pabal ut sahil cholejil. Salihu Corintios un comunil ut raum. Salihunjung chiles, li Dios nashkauresiye lishtenamit utanakwan, li ratin tohjuah kuichi atinak, salikatyuam. Solok salisantil huo, rikin saralux. Ho'jun yo kil mayej. Han lish holumil qatzol bal chiruli kutanain. Li apostol Pablo kishyehun li atin. Chirish li arkwang ashal us. Mali yoyok manak halikamk. Chirish lish ángel chiruli qakwa Jesús. Mahulti kagwe. Sali capítulo 2 versículo 17. Hunsut kuchik li apostol Pablo. Na atina kuchikut na chichikamain usata isiq linkik el ta hoyek sa shpen le loklak yechiom parkuine ke majehale babal maga nasje ta sa hokrak sinchol ut tinsaqon krak sa sahil le ram han jochiche balqeli versículo 17 utain khun khalam nakhter oksim ilchaq lina lebain sash ashte sinkil khunak li majeh Rele qakwa Dios sashke chinkil khunak li mayej mare rein manak li aceit khwakhwitana li sununkilpan nardo li kishhoy lish Maria chirok li qakwa Jesus ut kishmes rikin li rismal sholom hain khun mayej li kechim il chiru li qakwa Dios hain li nashchichi khunak li nashqashtesiri sashkhun shaqali chiru li qakwa abanal li apostol Pablo kisholo rikin li khalam uwain chanru nakliqakwa Jesus hans aqalli kishbanu sakaba utsen kabalain kishkanamchi hoye klishkikel khokhun mayeh re liqakolbal utaan lishsaq liqakolbal anaqkwan lishkikel liralal linimaqkwal Dios lishkikel liqakwa Jesus linaraq nashcheli apostol Pablo rikina inha anaq kwiki kamsik sashkaba lishkeba li chabil esilal kahoraq nakisahok sa lishcholjan shbanak shjechi ik manak shoye kahkwi lishkikelaan sashkaba lishloqlaq angeliqa kwa Dios khokhun rah lishmayeh nakanaw nak lishbeni lep chaqlaq babanel fo chaq eblaq babanel aran Filipos nekeshkots li khun chi babalain nekeshkots li chabil esilal rikin chishkhuni lep li khokyali nekeruhank ut nekeshik sa ebli khalang chi ochoch uganashqe li hu Hechos 5:42 hanep nekeshkul sali rochoche lishtzolbal li ratin li qakwa Dios ut nekerush tawbalru likaru naraj nashye li ratin li qakwa Dios ut makwa kahkwi nekeshkots chan li hu Hechos ut khokanahkwi keshpanu na balep chiklaq babanel chirishain sashkabanak ke kanakraj chi maka keshbanu manak keshkanab lik angel sashbeneb eblaq kamul be manak ebli pastor manak anihaq chik renak haneb li tekutsoq re li chabil esilain ke kwakliban ut ke koheb haneb akwi chishcholo bankil li chabil esilain chishkotsbal hakyal anili ta kuluqre nekesh tsolleb li qasqitsin khuntesal ut nekesh kaurisi renak haneb akwi teruq shkulbal li kubiha sashkabal li qakwa Jesus renak teruq akwi chishtawbal li shkolbaleb rikin li qakwa sakhunchik li atin kesh ashtesiri beb ho yo kil mayeh ke angelak chikaw reshkutsbal li chabil esilal hain utlao makaw akwi yoko chik angelak anakwan chishpukte sinkili chabil esilal hain saqaben kwan kanakwan li khokiali naqannaw chik shkutsbal rikine li tohmahi neke rabi mahi neke shtawru li chabil esilalain khokial rela ju am chokachish majihankil chirule qakwa Dios resh kutsbal li chabil esilalain rikine ble khuntesal li qakwa tashaqchiten anqe uthan tashaqchike hoqlishkaku li qoqliqu utliqa babal renaqingata chinang li qachol ashal raqpanchik kaw
tok angelak uchkampal li jabil esilalain rikineb li tohmahi nekeshtauru chishkhonilain Dios aguat kwaskwitsi naksinago chbini chirule hun kamokain li Dios chosop desinqaqwe tohsahun chikliqaqajel